Ka Sorkar Jilla kala kular yak khasi Joint Deficit School Teachers Association baka jingbeng kam no ya karukom tre kam ki deficit school kan kata akinong hikai bamenta ki bahapa po ka scheme. Hadin ka jingelang bala lam kmat da commissioner but secretary jong katanat puliputhi Vijay Mantri u president ka KGD STA uba AM Lingwa ula penting pakai Sorkar Jilla kalau ada pensai ki pos jengki deficit pat minta on sa pensai no hadien ka jing syong that kinong hikai berminta. Kat baka association kalau kerpat ya ke jing pene ke rukom trekam ki deficit. Tahi dia kini ki existing deficit school teachers kendang nyate. But nda hadien mengiritaya kita pos cuma ke bahadian kan num desuk kan deficit. Kasing dia hakajing sisang ikwahi bahkan continue ipersang ni banyak friend yang datang ba nakal yang zombie kilapet ki pada yang ki babul ki ba let's say kan khampa